ngithatha intombi yase kwaSoshangane. Yiyo le intombi yami le ngayilobola ngeenkomo ezinhlanu. Bhalela iJozi Bioscope ngoba ngifuna abantwana abawu7. Manje unkosikazi unabantwana abathathu. Akafuni ukungenzela lo wesine. Manje ngicanga ukuthi ngcono ngithatha isithembu. Langutisa ikahle from la. Ngala utantsukela wena. Awushebe hantle from Langutisa ikahle. Nilangutisa kahle ihelela inangisakusukela la hansi la kutafikela la enhlokweni la so wena mama uyatsho hawuna msadi ohlokena angakona n'wansati la nga ta fika ngenile la ka mina la ene nga futhi jorile wena antiri wena mi nyoko oro nyoko hey nangu mfazi engitelela manje phela imkhaladzwana wena loko mina na wena iranda na iri 2 wabi 2 ihuma kwini n'wansati mami papa loya ulala amathayiti la kasi n'wina mazulu minjhani n'wina hayi fanele ngekhaya baba mazulu minjhani n'wina mazulu ajwa hayi ngicabanga ukukhatha nokukhatha mani ingane yona ikhona ya Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Will Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. So guys, today King Olosi King Tate Zondo, Arwaisi King Os Blue, Kinalim Sadi and Msadi Waka Habaton Pawanamu. So guys, in Tokyo yes, and Kitosa Makilo Bonan Tate Zondo, Ki Utlong Tate Zondo, Swaretin Kitla Hutalena, yes baby. Hi guys, I am back again in Ntate Zondo le Mazondo. Ntate Zondo le kae? Re teng le kae? Le nna ke teng motho moholo. Kodwa ungangikhulumisi isisuthu ngoba ngisazi kahle isisuthu ngizawubheda ngesisuthu khulumisa isiZulu mntwanami. Manje baba Zondo angithi ngingakukhulumisa ngesisuthu phendule ngesiZulu. Hayi kodwa amanye amagama yongidida lapha esisuthwini uma lokhu ukukhuluma kakhulu isisuthu angisizwa kahle ngoba phela mina ngumNatali. Oh akunankinga ke. Nanoma ngiyintombi yaseLesotho mina baba Zondo ngizasikhuluma isiZulu. Ngithatha intombi yase kwaSoshangane. Yiyo le intombi yami le ngayilobola ngeenkomo ezinhlanu. Oh okay muntu omdala akunankinga ke. Ngizazama ukukhulumisa isiZulu ke angizasikhuluma. Asibongeke lapho mntwanami. Akunankinga. So okay baba bengisacela nje utshele ama viewers no mamzondo ukuthi wena kahle why ubhalele iJozi Bioscope? Ngibhalele iJozi Bioscope ngoba ngifuna abantwana abawu7. Manje unkosikazi unabantwana abathathu. Akafuni ukungenzela lo wesine. Manje ngicanga ukuthi ngcono ngithatha isithembu. So babzondo wena kahle uthi unabantwana abangaki? Abathathu. Unalabana bayi3. Nice. And then ufuna umamzondo akenzele omunye umntana babe4. Umntwana babu7 kahle umthetho wami ngesikithi kufanele babu7. Manje una3 yena. Kusashoda abane. So kuzokhoneka nje ba ukuthi manje niba okay. Mamzondo umuntu omdala nangu baba uyakhala ngapha. Uthi nina lebana bayi3. And esikali nale bana bayi3 jwalo o hantle no batla lebele bana bayi7 but no o batla ngwana mongwe before motswadi o inka jwang taba eo mhaka leyiwani ya karata yi ni khoma ku tika ngopfu mina n'wana una leyiwani a ni swi tivi ku i hleketa yini hi ku sweswi xikwembu xi nga hi nikisa swona ku hi kuma vana vanharhu so loko yena i lava i vana bayi7 mina wena u enough ka bana bayi3 man mina ni right ka vana va lava vanharhu se yena loko a nga amukeli a ni swi tivi ku ye i swi tekisa ku yini i lava mina ni endla yini so wena wa tsho ga Samuela o tsebe go bothata ba hae keng man mina ni ti problem ya yena i yini so wena man ha o lavi ku fa babzondo n'wana o mong mina n'wana n'wanyana ni ta nkuma kwini ku nga ri se u fambile mina age ya mina ya pfumeli ku ri ni kuma vana hi ku mina se ni na 59 years o age ya ha isa dumela go be le bana o sona le 59 years o ni bebule bana lava ya ni ri nkulukumba se loko a vona yena ku mina na tsandzeka a hleketi yena ku ye i la ku swindisa ku yini ku mina a na ha ri na mbewu la khwirini ra mina a na ha ri nhonyani na matandza a na ha ri na wona so babzondo nangu mama uyasho ngapha ukuthi yena akazi ukuthi inkinga yakho yini because of yena uright ngabantwana bayi3 and wena manje uyazi ukuthi yena akasayina sesikhathini akayishongo straight ukuthi akasayina sesikhathini uthi nje kuphela akasathola abantwana iage ayisamvumeli
Hayi kodwa kwenzekile lokho ukuthi i-age ingavumi ngoba phela umfazi uyazala noma na 65. Kanjani baba ngama ungasaphindi emaphikodini utlapheka jwang usahlola? Awu mina amaqanda amasathela impela hayi naye awakha kufanele avuleke. Maka ba awakho ba uyanderstand ukuthi manje senibadala umuntu omdala ni. So khona into emele si understand. Uma Mzondo manje akasaye esikhathini and hasakhono akathola banosale moholo. Hayi kusho ukuthi ngizawuya ngaphandle ke ngiyitholela ibhobhodlwane. Intombi encane itshitshinyane elizangizalela le foyesele ingane. Ntolovela wena ngala ku ta ntolovela la ile ka mina la wa switwa la ile ka mina loko nga la ku tshama lani wani I karhele timhaka ta mina kumbe timhaka ta nga tshiki ikatla ku yima wena ngala ku ta nhlanyisa wena ngala ku ta nipengela mama madoda ngibuyisela isagila la ngimchele ngesagila lo nhlanyela wena ngala ku nhlanyela wena nipengela wena langutisi kahle from la ngala ku ta ntsukela wena awushebe handle from kahle ni langutisi kahle ihelela ini langusa kusukela la hansi la ku ta fikela la nhlokweni la ngala ku ta nivabyela ni nga ntoloveli huma ka mina na mina huma ka wena wa swi ku ni ri yini ngala ku ta hawu ngiyangaphandle impela hawu nali bhobhodla so wena baba n'wansati lo nga ta n'wansati la kwa n'wansati lo nga ta pfuka n'wi la ngangizalela ingane mona so wena mama uyatsho hawuna msadi otlokenanga anga kona n'wansati lo nga ta pfuka ngenile la ka mina la ene nga pfuka thorile wena antiri wena mi nyoko oro unyoko hey nangu mfazi engitelela manje phela imkhala byanti wena loko mina na wena hi rhandana hi ri 2 wa vi 2 I huma kwini n'wansati huma kwini utlavatwa kayi n'wansati lo we vulavula ku yena I ta va huma ri kwini loko na hanya swa swi nga pfuki swi vonini wa ntwa ku ni ri yini nga ntoloveli wena fanele ngibona bakini man he manona ba manje wena baba uzobona bakubi ani nga chavisari wena mina wa switwa loko I nteka wena I ta xa mina I xa wena I xa mina se problem ya wena leso ngizomkhomba oh mama the time ni shada navumelana ukuthi sakho nani mara nga ni barisanga ringa la hi sayinangi mara hi ku nini wa mina na n'wi rhandza hi ku ni na vana na yena ala sayina a hi sayinangi oh ala sayina mama a hi sayinangi ngakhiphela inkomo kanti le nkomo loyi mhaka tihomu ni lavula xikhale loyi a nga humesanga mali humese tihomu ta 5 tihomu ta 5 untshitse dikgomo mama ga ala sayina kanti ntate relationship ya hawu phela thina sishada isintu leti nga ti humesa u ti humese khale tihomu a ti humesangi sweswi ukusayina isilungu lesi nishade ngesilungu wa nga sayinanga swi ku tsandze hi yini ku sayina xilungu khale I nteke ya ni barisa ringi van'wani vavasati va mbala tiringi mina ni valangi na ringi kwala ni nga sayina kona njhe hala ka wena hala ka tirha la kwa tirha la vavasati ku tirha la ku tirha ka mina I ni tsandzeka khale musi I ni tsandzeka khale I lavani sweswi hawu asikelela ubatlangi mama kasi a ni tlalangi na wena la mami papa loya ulala ufaka mali wamathayithi la so baba wena ufuna ukuthi alale angagcokanga hawu mayena ufaka amathayithi la so sebenza kanjani kasawala kuni rapper ani satwa wena loko ni mbala mathatha u amukeli la ndeka yindlu loko ni tlela hi boda u amukeli phela mina ni n'wana phela ani ri 15 years mina ni langutisa kahle falala ungagcwanga mani 15 years na munhu wa 49 wa 59 kona so mani wena watsho ntate wa uhlanyetha hawo ukobale ange pfuka ya helo ku wa mina na n'wi rhandza lo so fa silahlana lo kasi n'wina mazulu minjhani n'wina hayi fane ngekhaya baba mazulu minjhani n'wina mazulu aswa hayi ngicabanga ukukhatha nokukhatha mani ingane yona ikhona ingane ikhona kuphi nisalukurile mina ikwingane baba yazi ngilokho ngiyamamela nje ngokucabanga ngibona ngathi blue umama akayifuni lento and kodwa ke ngoba bechatile labantu masihloniphe leyo nto kodwa kanjani umuntu omdala senimdala senizenzile ingane asihloniphe isinqumo sakhe because ngumuntu omthandile yabo mfowethu ngicabanga ukuya ngaphandle impela man hayi baba sengisho ukuthi bazokugolisa labantu ngaphandle and uzogcina sewuletha baguliswa into engilethe emhlabeni ulethwe yini baba akatiri la bakufekhala la akatiri chumu ayisavuki la kuphela la kuthathu ayisenzini ayisavuki ayavuki leyo lasho hambi wakuba vanhonyani loko va ku yo lasho akatiri asiye ngapha uyako kasi wekelela muntu omdala mani ngikumbela kubulabula hanyani mutsho molo ntse ke ibonang mo
Lava se bua nnete ne. Ntho ke bonang gore solution mo ke motho molo. Ke a bona go batla ngwana bana ba itre. Motho molo ha o sa tla gone. Mama I ke se ba re ke di menopause or whatsoever. But mama no ha sa di protein. And mama sa le molo. Ha ona mhlanga tlo tholang bana. Hawu akwenzeki lo. And ba ku utlwile gore mama o batla go ba le ka di tight. Ulala ngamathayitha akangalali ngamathayitha akalala Nani ya tlela hi mathayiti mhaka ku a ni nga hi swi koti se ni karhele hi ku na loko teka voko ra wena I tlhandleka ka mina so a na ha fili a na Le ha ka mama a na ha twi nchumu mi ha u saba hi vanhu vakulukumba loko ni n'wi nyika kan'we a amukeli yena I lava njalo mama ni na manje ngifuna ingane ngiyachaka mina ni kurile phela ni nga hi swi koti u lava yini hi ku loko kutani na dhunuzani ku nika I kutani hala phambeni ni pfuna ni ku nika se u lava yini a wu xurhi la kaya la u xurhi unjana guys ha shina ke tsebe ke reng mara yo taba ya mama le ntate moholo e bima guys mama go ngila ba kuku he ntate le no re go re dintho di dingata ho ngata like family ya mama le papa jale nna solution go ra ke tsebe go re fela ke bona ntate fela a hloka wa itse king motho ka mo explainela go ra ke tsebe ho etsahala eng wa bona batho ba badileng bo life science mo you understand batho ba tsebang haholo ka life so ntse tlo itjona guys if you situation yeso o feel go batla ngwana le motho ene o so o dile so o tsofetse no feel gore o ka gona ba le ngwana o ska ba le bothata o emailele ke tlo gona o explainela ga ona mhlanga ha so le moholo wa kana ene ha ona mhlanga so le ko di menopause so guys le ska le balang o subscribang le sharing le bile le re follow ke a le rata kaofela le see you in the next episode yes babe mama muntu omdala lento ngathi mele sihlalele phansi muntu omdala si angazi sike si studishe kahle re rutisa antle motho molo ga tsha so le so ngwana ha sa tla o so le so ke tsebifuna le bothata o tlo gona o understand better hayi ngcono ngingasupporti umzukulu ngisupporte ezami ingane na ku ayinela na ku hlantsela la ingakona ibhasili la hi mandla lawo no ku hlantsela ntlheni ku ayinela ke matla mama o ga sekolo so I swirhili sweswi da swa ni bedela kumbe dakwila ni swi I dakwa yini we hawu asambe asingene ngapha ngikho baba wena usafuna lingene futhi baba wena hawu ana ngarenga intolobela wena ungangeni lapha ekameleni lapho ugqoke lamathayithi nkosikazi mama baba wena usafuna mama khumule kanti